Ring Rahina Anggarapon Klau Rahina Dibi, kemargiang upacara padiksan Ring Gria Peseraman Telabah, Tegalantang dan Pasar. Upacara mata tujuan nincapang kesucian angga sarira skala wiadini skala, sekadi sane kemargiang ide bagus merta tenaya, kasarangin rabianyane, Jerosari Natarwati. Antuk kapuput ide pedana gede putra telabah upacara pediksan kemargiang ide bagus mertetenaya sarang rabin ide Jerosari Natarwati magenah ringgeria peseraman telabah Tegalantang dan Pasar. Pemargin upacara padiksan madwe tetujon nyuciang anggesarira sang diksita skala wiadini skala mawinan presiden nincapang pangruhan merupa Brahma Widya saking guru nabi utawi acarya sanetalar pinake pembimbing moral wiadin spiritual. Guru nabi ide pedana gede oke telabah ringgria peseraman telabahku temausang pediksan wantah nenten pinake pamuput pemargin spiritual nyanging wantah pinake pengawit sajeroni ngaturang ayah-ayahan majang krama Hindu. Ide pedana gede oke telabah ngawawahin pemargin upacara pediksan puniki mejantan dahat utama kuentenane. Sangat diharapkan punika saduan genah sane mangkin wonten ring irika ring wilayah Denpasar Selatan kocap bau saking pedesaan rika nomki kok wonten sulingi ados mengkadi titiang jagi nyarengin punika membina nah nika ya dia sunapot kerangan weh kita sang sendiri kayun dagan jadi meni sanggup melajah sekereng-kereng nih melajah skala nih skala berdasar dengan kayun lestari antuk tatu-tatu jenana nenten detail telas-telas nah ke tujuannya ngening raga merahayuang jakat nah tapi jatuh enten ring jakat saking ngaslatannya alam maya alam manusianya alam itu masih malah macam mungah makin para dewata dewati betara saking tunggal yang sangkan paran bakeh kesana kosan. Sesampun puput pemargin upacara pediksan puniki ide bagus mertetenaya amari aran utawi abiseke dados ide pedana gede kompiang beji saha rabin ide abiseke jero istri Cendana Sari. Darta miwah artaya Bali.